Whaatalo whatu sa moi lau whaafonga le nei vaenga o le afiafi ua tātonu le Julai ono. Porokalame whanga solo le tātou BluTV e me se fo o le Tautai A'e. Ia pare unanga le BluTV le nei vaenga o le afiafi malo le folau, malo le pale, malo le whaatoa. O amai oe le nei afiafi. O amai au whaato whala inga mau whitai tunga ioe sa e whetaaloa iei sa moa le atunu tofi, le atunu e pele le loa tōma le nganga e o le tō au le nei Asiata Pio Vaoliko. Ia se e mai fo ilu no le tātou proklame whanga solo tautua lau BluTV au nea sa mo o tau le nei vaenga o le afiafi aso se furu pare tonu. O le masina lona masina mua iyo lua felua se furu ma le lua fatalo fo ma folo fatu ma lo yati o ele pale e ma lo fo le tautua tu no tautua ainga no ma ekalesia po fela fo le tafor kelope le te ma ua ma yelo leo ma sila mai le tatou proclame o folo fatu ma fatalo fatu asiata yati o ile nei vaenga ola fiafi. Mana ia lea so ya matou au kilani iyo eser ko inga vela le ufe ngai ma matou ui olea. Ia olea ai tau mafai esu ese paulo e kau fa malu maluai ona ua tulaga ese fo ile vela u tau fai ola uma e malu lu le tele o monta malawa tele fo lu ngola o le tele wa kakau le mo se ava no ai iyo talo ai ma se halo atu ile si ka vale le pe alu paka i moli ia wa ilunga o papa fo iluma ia fa malama ia ona o le tulaga vela wa nei ai ele faina o le mesili ma taua o loo malu tia i tatou ia au o lofo lo tatou ma teisili le langi pe lea toi faatalofa mau folofa tua ia te outou sa mafaiga le vea o sa mo o le atunu tofi ia taaloloa ia se aloo ua o le anonu atu ia te outou o loo iai lo tou fatuaiga tausi tulatoa io tu tafaitia ma tu tafaitoa no atu ai malai faitau rio tatou atu ai manatu. Ia, faatalofa atu ia se o ro mai moa mai le taimi o leu te fai tuai. Wo ma paanga mamai le tātou Tautai A'e. Ia malo le pale malo fo ile ngalo lue. Wa mai ngalo nga afa peolo i lungo le wala. Fai malia lu sa. Ia mau lu soifua jo te sao sawa. Ia te sao ngale mula vai le fau tauta. Afa peolo e mau mai fo olo e eva me se matafanga. Tara fatai o tātou i au kire nei. E nei tātou news update ma se vaenga sa tūlai mai le vaiaso na te nei. Au te fia whaasoa tua ia te outou. Ea pe atoe fo i mai le tātou programe. Mo moli le whaamalo ma le nganga whaafititele. Na yo tātou sama rianga lei. Tātou sponsors company lango sua. Pacific 40.
male au nanga le talo fa va chale fionga le tama te pule falute male le fionga le pole le pepe chunia tala ilene e ba so le nanga le ngata fo ila ilea e o fa taunga e faia to nei ia ai piki so se fale o loa lava e o lava le fale o loa nai so mo lo mota e no itua e arga tai leo le Pacific Money Transfer Pacific Easy Money Transfer la to foi o nanga fa mali loto malu pui puia ia joe vavi lafo ngei maua nei lava ele taimi lava le e nai o tātou ai ngai Samoa e ale tātou koko Samoa kalena io la tau fo tamaita i ro ngafa male fo ia o nanga me se fo tiute ma faiva malo ia to fa to malo lango nga te lo tātou mo te Samoa male pomkesi e vai tele le fakaro i fo ile tātou wa o ngai mangele Oceania Career Academy OCA e mangele o le a maua fo inisio tātou update e sia soro fo le neiva yaso e tūlanga o tātou fa apitoa male fo o nanga manatu o ele e te mafuta mai ia ele tau ina lo suafa i o tau o malava aone o tau misia tātou pokrame le nei yaso o le a talise tātou wavanoa ma le fionga le sunga le lau le mali topita e le tātou malo fa alolongia o ia fo o le champagne o levo na tau tua o mai lava i le so ai ele matati a lea o na manu ele vai so na tene le fionga le fomo na to ale tai David tua mawolo na no fa tara no i lungo le tatou proclame pe a fo me fo ia tatou fa salonga fa business O malikirisi masima fa ilonga tupita ilua se lautala e fa se fulu o sauni e le Pacific Easy mo ana paanga e lua se fulu fa ilonga mo Samoa lua se fulu fo i fa ilonga tupita ilua se lautala mo New Zealand nei fa mole fa ngale tali fufonga au mai lau pasi ilo ai wa mai au na fa tui mai fo tui na fo ile fa ngale if pass e tutongi e tupe fa momoli pe a fa ngai na o tatou ofisa o Tara o Tahuru mamangi le oval selau o tasionono po le lua fitu ono fitu wiva fitu fa Pacific Easy o lau paanga mo tupe fa momoli i Samoa. Hi, my name is Sawyer and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read a plan. to e fatalo fatu sa moi lau fa so nga me se fo lau fita fa foka de vai ngo le fiafi e le tanto proclame masani o le Tautai A'e e ma le unanga le tanto BluTV e le nei foi vai ngo le fiafi ba tu tau te o le malo longa wo fa hilo ia te oi le tanto malo le nei fiafi e se tai before na to ai tau no le e longo le proclame nei le fionga ya fo muina to le tai David tua tama fana o le tatu butulu o te mali foi ia ele to tau failoina le tulanga o lana tutua mo Samoa ia lai faipelenga ia po fusuanga o masidi ai ia au le foi oni na yaso ele i mavai atu na failoa falo i tele mai ai se tasio matati au ausia ia ele fionga ia fomuina to al dai tumen e tu sai foi o le swafa ua fa mau failogaina ia i le vai foi le Hall of Fame na i le state te le foi i Florida i America se tai mila ono o le tatou fa talanoanga i le foi vaenga manatu se fa mo atu ni sona tanto o to donga o mea sa tutupu o mea o lo tutupu o le a tutupu ia me se foi o mea o tutupu ia i le nei foi vai tau nga te le ia o le va tatou wanga mai so malo lo o aso fia o nisi o lo fa au lo pea tūlanga i whainga malolonga e le nei vaenga o le tausanga.
Ia ai mana tora ato mo antu ia ne tai ni nai o tonga. Ia se vai nga sa tula mai. E le aso faraile na se ima vai atu nei a fai sa o to tau mana tora solo na fitu. Mana tua mai foi o tau I le vai aso na te nei I o proclame mai lava le toi amateina le tu sanga. Sa o fa ma mafa tu lava le tu langa lea ia I la jou ma maure soifua. Le nga tole male le moi o nga sang. Ia fa pe foi la ia vai tafe. O le foi na tau maua ia si tasi o tau le pe to ro ila o le na topu mal fa la vela loi Palmerston North. Ia o se tasi ea o le o tau vavala mai ia tau atu se o matu no fo I po se matu fio anga sa tu petea. Beitai. E se mea na topu le so faraile. E se foi winga o le me o lo fautu atu mai fautu atu. Ile prokalame. E se mea ina ia awana I tupu po o se vaenga ina ia maru pui pui ai ta tau fa ala pata inga. Ai e alatu va ai ai o mata ile taimi I lava lea. Nā ruru matou whangotanga manisi fo iau na ia uwo se matou e kalesia. Matou e tā matou o whei oi waiuku. Po se vaenga o le tā o le ono le fiafi. Pele taima vaenga pena. Matou watu whai tā matou o whele I le vae taunu watu ia le piki apu. Se urunga li ia masalata li la ititi ia mani tua a matutua se to lua la tuta va la tu foi fangota tu lai fa ngare ko nga au penga fangota foi le beise kama I va ala ikiki le control la ko le remote nga lua le o le va matoso le lai nai tai ele alo ska kama ho pe se mali la ititi voi le ke lo ete si la fia o le te masano e fa ngaina o ku lai fangota va pena e pe ama se luas furumita pe todos furumita mamau le mesa matoi ai ao ele leva na au tama to ofere o vai to sa vali le tamale tai mo mo son to lua male la tali e malanga mai fiti inti fiti o le ala mau di tama to ofe ma to te loatu o fai mai le tau ma fai mai lona au pega fango tale e pe amale se furu 5 minuti e se le vavi ia ai val au mo tau manuo mai le sono tolo mo se so zwani ia ma talo mai tai ai o le mau tai o le mele o tu le o ye lato pe amale se lau mita male mele mo te ia pe balos fu mita fo o le fanga ngonge la o ye tai e malia fo ia mo to le io I yuku ai o to fo o silfiele va ngalu talo e ile picture na kusa e halu kai fanga ngonge ia ona vale pe se tama iava le la mau te tu ai la iluka ile ngonge mata ia manto o fele tama iava e fai ala si kafe le vale ma tola ile o pole manto ia ono le mau ke yuka ile ngonge e tama ile of a o le la ua la tu le se tama le o itai wa kafe mai la na tama iva fango tale wa kafe mai nga ile I tono le vale ne e au tala longa ai na sau I ai wa te ile ile wa umare fanga ngonge le sa savali e ai wo o le avaro loto le ai o le panga fo yo le fafitauli ele lo el tangata au e filongia yo la ngona ile to nga fala vela ma fo I le fatamala sa le tatau na ia male molo tau a mai lo o le va faine bala au mai lo siona matou tamo mo e tu lo mana ia u nai to ina fo ia po nai uso ia sa matou tar matou of o le mo kam mo ku le ama se sia o matou fo ia o ye ni tu langa e ono ni nai vaenga fo le la via me ye soifua o le foi la tamo mo e tu ma tu langa fa pena tau mo fai o e o le mo di fa po la tala no le tatou prokalame e o matua vivili mai lava pe ama se furu su 5 mita le matou va ai le ma fai fo na matou support ia le tulanga le awa e se le aru ma lo si le current fo le venga I tai o le e o le ala tau vala au tu lava wa mo titilo tu lava ia tau vala au tu fo le ia e le ko awa tau mo fai tila na au mai pe ia fo tuanga e masani na vat ia awa le ma fai lava la e mo titilo la ka mo fai lava wa uma tu inga au wala mo te tau so lima fo I mana yuso ia tau mafai ia to titia fa le tonu ngalo monia
Toi titia whale tonu ngai stasi fo e uso sa mantu wa kaukaha kua iele. Ia o le vaenga wale ei mese so mantu me whai ona fiso soani atu iai. Mau tu toi tamo mo e manga kuala. E koe kiki se lau mika ke koe ka mo e mai iai e te sau i uta ile matawhanga. Si koe kausa ili aku se vaenga. O taifo i o, e lei ma se reception lava. E lei se whai loi loi ola fo ile le me whainga e vili. Ai nga o le emergency number. Fast food minu te taluna. Ia ua malo na ola ma maliu lava tulou fo ile whaafong. A lea mau te right in front of us. Wale ma whaina o lou nau atu. Ia e pangale le ma whaina e. Tau nua tula i o i latou fo i o leo ma i latou latou te vaia le ngā tei whale lea i o i waiuku ma pea ma le tolus furu fasu minuti taluna. Ia pongi sa lava o tau sa ili le tino mai ane whafonga sa moa le i maua. Ai o se tala fia la. O le lava na fiso ta ila wai le nisi na mori mawina na o mantou wa. Lei foi manisi tangata sai. A o le la na fiso ta i mai ana na fia ia leo ma. O le na maua na filo na tino. Fato a maua 4 days later pe lima so muri ani. To a maua lo na tino ia o lo fa nga so lo tu la ngole. O ma fuono mana e vai tu le news update le nei. E le malie le tūlanga lea ma o le fo i tau mawhaila ma fo i fo malie le ma fau ma le lotu. Le va inga sa mātou mori mawina, me se la fo i lo nei tangata. Pu moni lava. Le fo i te lo le mafuta mai ia na ia uso ia sa mātou wantu e tāra mātou ofi. Ia o le lana fiso ta i mai le aso na fio le to amba wan na filontino. Ai sa male mo mai le aso for Riley. O le no tau fai pu ele video fo ile le mesa tupu muli ane le na o ye fo malo le malo mai la tau va fa ola. Ai le fautuanga e to vatu ma to e valorosia o le fa. O le fa fita uli le na tupu ile vaenga le. Ele ilo e ele uso le au. O le la o to e tangi nei lo na le sona to lua ma tau vala au fa mole help sona to lua e leilo au, he doesn't know how to swim. Ia, ua matua fo ilele o ia e le tūlanga le au mai e le soifua maloloin ama i la tau le safety, saunga le mo. A e leilo au ai ke alu fua i le sami. Simple as that. O le whai ngofie lava le na. A e leilo au. Pefa mai e te whangoka i le tūranga, e mese la le mele o le te whangoka e ke sopo ia i le vasa. Aua fo ia te se etia i le malu o le teitai au, langa upo le tunu o le sa la, e uia o si uso mai fiti, o le intia fiti. Ai langa e au le tau ola e au whangota upo le tunu. A kupu i o e hono tupu, o le o tele nei o tātou tangata sa mo, o le fo ua mali liu. Tūlanga lava leo le mali lemo. O le whaila ua toi tatalongo ma se whau ma toi varvarusia o le whau sa moa le atunu. Wha mole mole. Wha mole mole. Au e ki se e kia wha pia, se ranga o runga al makawhanga. A leo o mori mau watu. Ua maure soi fua o le uso lava le, ala e per kai. A o le whasiava le, pa wala leo le vaenga e whaisi viviri pepe sua e le mwhaina tu oises. Ina utau nu uatu ila tau lea e leo ina po lifeguard fo ia awaiuku. Fai mai le tala ale toi ina sa taita ia tua le vaenga le na utau sui. Fai mai le tala. That was the best decision ever na e whaia. Nga ka hauwhi mai mātou mai le tau mawhai. Wala ama ko kau whai whepunga umai e whi ausi e kau mwhai mai. Fai mai le tala le toi ina le. That was one of the best decision ever. Se mangu mau ke o mai e le ko akasi e sui. Ale mau ke la ama ko pisi e sui umar ko wha. Ka fio lai. O moni la valana. Ai whai mai malana saunoanga ia tea. A whai wha maonia ua mauri soi fua o le uso lea. O ia e ato ai le toa se fulu o tangata. Ua maa le lemo i le mea lava lea. I le kama ia vare. Se fulu ai. Mai le toa 5 se fulu ma le tolu. O soi fua. Ua mau le matawhanga atoa lava lei waiuku. 53 le history o le makawhanga la. Toa 5 se fulu ma le tolu. Ai i le tama ia valea. Le ua koa se fulu ai ilan tau mali. Fautuanga na e watu yo au tafa. Tau te foi mai malolonga. Fatala noa le sambini.
le fionga ia famoina to al tai David tua peitai o manatu o tato news update le na tasi lava e tasi ai afe pe o tala tonga tosi samo ia vea le vai nga tati le fia vai atu ia anga se sela o fai unga e ai longa ko vai me se upo o lungo por kalamele e mo ila fa tala fonga ai tau tua na lo saunga le mu ale masangia o fai fai ngo fia au wale fai me le masangia i soifong ale fa ngo ka samo e vai va pe o ye pa matu iyo ai toi foi mai pe mai a tatou malolonga o le Oceania Career Academy o sea o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le fono mo tangata Pasifika ma Maori o sea o ngai mauai le tomai whakamuta whaapea isi anga wa eseste e talia so se tangata mai le se furu ono le wha se furu tausanga mai a o nga fua li ima tamai tai wano fo mau pese te seni ni usila whaafso tai nei loa le OCA i le overu se lau ono lua lua valu fitasi pe asi le website www.oca.nz. Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fome ole pepa tala oloa. Ona fa ngale fa tau i oloa e o nga mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fu tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo fa voucher. Ua mau e apususio se wa fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le ferwa i mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tamao le ainga. Fa te tu la le talo for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tsam fai. Fa tai talo fa voucher. Teki talo for voucher. Joe fa talo fatu sa moilo fa so le dei vai nga o le afi maloale ono sai awana ngalo like love and share tato wa porukalame o te fia e fa ilo atu e lo tau pa ia malo tau mamalu o le ua pale mai lunga o le tato ofisa fa sala nei ia wa sia fo i le tato ofisa nei e le fionga i le tato malo fa alolongia ia e le to tau la ia le ma Sofia le to tau sulaina fo i le tonga me mea le tunu e tu sai o fai valo fia au e mai so le tautua ma tavela o le tautua futoto ea a tama whanau o le tamali i o sio tātua tunu taulanga soifua a inga o le lupe whaalele sa moa le fionga le whaumuina to ale tai tua man Terminator tua David tua lea ua mafuta mai rongo o le Tautai A'e me BluTV le vanga la fiafi whataru whatu e leo fionga whaumuina se pi kake kau i o e whaale masani atu lou au tu te tele wa fo i tausi ngā tupu mai ai pe o le tua mena se o ke karo fari ko mai do au talo fa lava talo fa ti ngol ta programa le va ngora fiafi ya mo mona fa ta le lo fa malanga le o le tua o fa yon ta to li mai le nei tu la ta o le yaso ya mo le fo fa ta i lo so fa po lo sunga shata le nei ava no ta o en fa yona ta no ya fa fonga fo le ia male malu ta to no ta lo fa sa mo yo tu langa fa lupe ia le tua manatu lo manuia ia le amtanga le nei tau sang fou. Thank you, Jesus. Good to see you, my man. Okay, fai aku la ukala o langi o. Siki kwaye. Se le kaimi la le o ta prokala me o le mai mo o ka o e va lo fau malu. E te fio mai lo o ka o le ta e va langa o te lo le nganga ma sa no le au mai ia sa mo ma le tupulanga. O le nganga o fia. O le fa fale fo e tantala. E ke ma kua zo ia lo sunga fau mo na poto al tai. Te mila le fa ye ko fuanga paunga le uma e loe fa hali me yo to moko fa pengei ma la o yo nga a vai ane fo ila ma lo o mai lo fionga le taimi ma le ainga le me uma le lo fa malanga le to sa ke le alpisi ngai le kiki tu e taimi o le kismasi ma do sang fo le me uma fa te le wole va no mo miti fa lupe ele no mati po a feo le a mau se la fa pende e o se fa manu yanga fo ile manto unango le BluTV ia wa e asia lau sunga le champ
champion. You will always be the champion, people's champion. Asa mo malo le tautua matavela. O ha ni tulanga ai tatele yo ni si vaenga tu fa afsiringia. O ha mai le soifua le taimi e mai si o ye ni si vaenga wa e pisi ai lava ese me fusuanga. Le yo le tulanga le ia fufuanga ni vai tau. Ia wa o Covid. Ia wa tele tulanga wa suia ia fufuanga o le tulanga I whatkoleni. Ia o tele lau koleninga sa whai lunga online. Maha ia fo. Ia wa na mesa ia sa kuai mai tangata. Ia mai ia wa mata koleninga. Ia le mele ia ngale. Au ka vale le si tu moenga ia patung bata. Ia le si tu le leile na le mele online ke le ka walu whatkoleni. Le mafuli ai si ko Kusa la ia fu la lo. Ala ten top lu. Ba wan me ia dua lunga. Ia lo lunga. Ia do ma lunga be sili ia nga. Ia o le sila tu langa le fo isa fenga I mato. O le tu faina le o food boxes. Wow. To te lava na ia inga. Le ngona lava le fa no no to te lo na ia inga tato tangata. Ia manatu sa tele fa so le situ ale ki le siku. Ia ai o le ngala tulanga I me fa pene ia fai fo na so soni ale David Tour Foundation fai so soni tulanga fa pe. Ele tulanga la lono winga wa ele toe apa ele tele o tau tasi tulanga na o fai pelenga. A o le ua toe taliu le si tu ai popo ele mo mianga o le ngala la me se ila to wale wa uti fa so ne tato ai ngor community. O le tautua ia o le alava e whaawau tautua matua. Wow. Na mea na amata mai ai al soifuanga o le Samoa I tongu Samoa. So se mea lava la e alwe Samoa e kaukua lava. Ma lo fa tai wa ta ua le tautua o le anava e masania ile tunu o le ala I le pule o le tautua. Na yaso taluai sila mai moa le lalolangi mai se o Samoa. Wa e tau le pule pe o le tala I le talonga wa le o le fisinga po o le fusinga a wa tau tonu lo ngafa I le niusina. Wa tongi foi pa tau le avelo ai e ala I lo tautua. Wa fa mailo I le lalolangi ma fa ma po e mai le lalolangi. O le wa yai ma saufa ngalo suafa inducted e tu tonu o le Hall of Fame. E se tasi o matua fa matua o asocio fusuanga e Florida I America. E ma fai ona whaalilo so langona lo fionga to le taiseng I langona ina ua longo mai ati oile vaenga me se o lea matatia mawai. E mo moan whaftai le tua, whafoilinga le tua wa ana le seinoa le tua, ia ele mau e tātou manuia. O le si fo o lona lua o lau whaftai o lea ua mawhai ona acknowledge tātou. I wai le moa'u, ai mo e na mua I malai. King Pola, nisi o e sa asaina mai le whaingatā le ni ta longa. Kusala wa'u ia o le tilo masisila ia o le tunu. Tai me whai ta longa penga wa'u a le tunu mantai. Ai ngalo ia meo sau ai. Se tulo. Nei kua. Yes. Ia wa ana le ai lato. Ia le maua mai lo. Ele mau se manuia o le tulanga le te ni vai tau male. Male fa moe o le ua mau o le tato ava noa tono le Hall of Fame. So o le award la always belongs to the people. Wow. Ma lo fa fetai o te loa e le whaingo fie le tau asaina o malo. O lo sa ili malo foi e fai isi ta alonga ele fa pe fo I fa tulo inisi o ave fu alu tatu tunu ai no fa alongo ai le tala le te fa sa o mai o pese se lau sunga to men e fai isi ka alonga ma fai nga saule si so swanga o po e ku le si ali nga le wo le lava tu dia ku le si ali nga le wo le lava ya ai pa wa le fu suanga e o ai lau ila ka fu ama lau fa dia le fai nga e ka pa nga o e lava o la so langona fa le tamafusu mai lava I la so se o mai le taimi ai mai se o le matatia o le ua saufanga le suafa o Samoa I to tonu o me lo iaili o li o sai ai suafa te tele ali ia Tyson mai la to uma fa pena oi ka ko oi tato ia o le football Samoa o fea se me lo langi e sa ili malo
ama fai elisi ala von mela le fai ka ko si tu afa pe sa usi fa mai oi o le fesilia ka o ai oi who are you o le manatu la na ma le ngona ma le lu tau am fai isi fai ka ko ai le ngata la o te manatu e te tau na vea le nei tu langa ua ma le nei fa manuianga i a vea ma lu tau mo tama whānau o sa mo le lumana. I think a tonu fa whaingo fia ia upalani. Don't be like me, be better than me. Ile kaungo pe o, kaunga sili ak fo i o kou loa. Ona ia te aula wau ti tilo na iai, ele wai ai taimi o te loa wha pēsi, ele mana o ia sili aku la fusu i loa. Ia ole, sa ili maa lor sa moa. E ta tau na sili fo i tau mwhainga le siuso. I lo le siuso. Ia wae, o sa moa le ai. So... Ma lo whawtai tō men. Ma nei te lelo usau noanga lea. Don't be like me, but be better than me. Oka se lui. O le lui le ngā. Ia wau ke loa ngā fusuanga i fuele upule o lui. A lea wa e tongi le nei lui lungo le tātou porokalami. Ia ma le whaafonga anga le toa tele. Ia na ua tau whaafonga le lui a le tō men. Don't be like him. Of course he's, e le sisi sua whai au ta whane matua atu malu matu. Te ilo sisi tam fusu to lo foi ia le tātou jambo lo fusu le taimi le lei. Ia le whionga foi ia lupe soli ai. Ia a o le lei taimi. E vatu la utala moni lava teive tua tu lowo tu taulangi. O le au ke ngofo mo kiro solo ai vaenga o lo pi. Ia, moni lava. Oi foi na ilu me talo le asa o fai. Peitai, tau ti toi foi mai pe mai ale tātou whapitoa. Ona mātala no lea, i se isi vaenga e lo i tawinai. O e le siampingi le ke mai mo mai. Pea foi mai. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read a plan. Doi fatalo fatu sa moa i lo mai monga nga te leo lau fita whaafonga le nei vaenga fo le fiafi le tātou Tautai A'e BluTV le tātou malo whaalongia le fionga le li champini tama whanau o le tātou mo tuno o whaumui nā toa le tai David Tour aka Tour Man Terminator Tour. E alu le tātou malolonga o mātala noa me se fo'i o saafi tūlanga o le au nanga o le tautua e nga te lea. Ia ole matanti a mawalunga lea ua saufanga ai le swafa o le tamali nei. Ia o le swafa lava fo'i o Samoa. Ia i tu tonu o whalanga mai ai tūlanga o laualunga i le aloa ia. Hall of Fame. Ia i malo tele o Amerika me se fo'i le lalolangi le tūlanga i whaipelenga. Tour Man. Polo fionga whamuina. O le au whawhisilia tu le tūlanga o le ati na e o fusuanga i tono si o tātou tonu i Samoa. E pei fōlinga mai ngā o ngā e mai a ilunga i le e ngā fōi lele ua māngai a leo mai a ngai ka maiki ngā loma. Wa le ilopo fe wo o iai. A ta whaalonga kunga wa sau lunga se ingoa. Ia la kamwhai atu loa ngai ngisi o uso lau whao ngā o tau suafa. E le leila o mawhitanga i le sunga ia pia luso uto fata. Ia vai ke le soi. Ngai uso ngi. Māngai a o whapea o le si wai hae mai roses whapea next David Tour. O fea o iai. O le ase mea o tupu le tūlanga o development o nei o mauawa noa lo o fionga. A tonu ele o lava se tāpenanga fo i lea i se tūlanga i mawhai ai ona alu pe i luma le tau mawhainga a tama whanau a sa mo tonu ta longa le fusu. O le winga o lau tala ia wa whapea o lea e whaita alonga pe o le mesa i tātou sa mo i le South Pacific Games e sa wha. Ia wako i kiki a
pinga ulu makako. Ma na ia nam tati. O le tūlanga la ia tau, ia o lewa o matu le wha moe la sa iai. Ia lewa, o le o te eise isi. Ia o te le o tama whanau, ma tama whanau sa mo sa talo. Ia o le ulopo wheme o la au e ta aloa. O le tūlanga la ia tau, o le utitile o iai ale la varse e leni e ave e tatou tama whanau whafofu. O le e maua le malama lama. Malama lama te le malama ta alonga. Ia le mwhai unau. O se moe mikinga le ia kia u, a maka noa me se utourua. E mate toi fia fo isamo. O ngā le tūlanga o lea e mate tilo. Ua mawhaiona silsila le lalolangi e tula e mai o Mexico. Tamfusu o Mexico. Silsila lalolangi e tula e mai o tamfusu Amerika. Ia o Europa. Filipino, Asia. Ia Filipino, Asia. O lea ele i Moscow, lea ele i lau i loa se tula i meo Samoa. Po o Pasifika foi. O se manatu ma se moe mitinga o le ia maua. Ia maua se avanoa mo tama whanau a Samoa e oa i whafu. Ia o te manatu la ia o lea ua o ngalo o au wai tono ta alonga sa iai tono Amerika. Ia mo ela noa ta noa ia whaiaonga, ma isi whaiaonga lau promoters. A whapea la o se whamoe moe o lea mata i Samoa. Ia mo whaiaonga ka vili sao ai, ka hakare Amerika whamoe mole se watu ia, mako kamafusu ia se kole, mole lua vai aso. Ia toi o mai ai. Whapea fo ila o le tūlanga le nao leo le ai ai. Ia tau fo ila ona whai se tūlanga i mawhai ai, ona whaia se mea e fo ile sefe mai la tu i tūlanga i o promoters. Tūlanga kongalake, ia peo fo tūlanga le sa tupu ia u male to telo tama whanau sa mo peo sunga ia leti. Ma to telo tamaiti ana sign up. Ia sign up ia ele o lobo feme ave iai. Wow. Ai o le mea sile taune whai, ko leni tamaiti fusu mo Samoa, a maua le avanoa ua po le ale tūlanga o iai ua mana o mai whafo e watu lo turn pro tamaiti. Ia ro mo ele mana. Malo whawhetai. O lau te tau tuli atua le vaisua lea tole tai polo whionga whamuina. O te ilo fo ia le tūlanga e kauke pisa mana nao ave i whafo. O le ale ese ngā o le aasa o kolengi ngai kolengi ai e mawhai lava o nona develop apu Samoa ma le ave i atunu i whafo. O le ase mwhaina wālanga o lau whionga le sai Samoa i usila ia Amerika. O le aso nga ese nga e le whamaungi e ar whainga mai o korengi ngai Samoa pe le o ausia le tūlanga lau walunga e kakaunga iai ma le whamaoni i whana e tau sau noe li tūlea. O le ese senga ia uia o le e pei atu lango lea e whamai mātua e ka whautanga ka e lelei fo ila tāmio. Ta whautanga ka e poko tulou e ke poko fo. Mea e fua mai o i kākala te vai o mea ina e tupu i te oi. O tūlanga wera ila uki kilo i le fusu. E le o se tūlanga whapea ua le lava le tamau ainga le mawhu whaunga o trainers lai Samoa. Ai o le maa nei o le ave i whafo. O te leo le mea kukia. Te le fo i a wau o tamaiti matau whanau tātou Samoa. O mkoi ko ling marosia. E pei fo a maisia kamasawai. Ai whai aku kamasawai e pu el whai pe pu el lau. E le fefe. E ngau. Ngau. E pei fo i la alfusu. A ko lingi a laso a koe le se vai. E ko lingi a. Ai o le mea pito sili la na le se senga. O le faa o le sipili e fata valele le talo e pe tulanga na ma lo fa tai a lo fionga a famuina da o wa pe o le vainga le na la ia no tuli au buina le vainga le e wa ka ke lo fa ia e mai lo le sau wale ngoa ia o ka ikangia le au maka male au lango ia wo mangi e o ma wa David tua ma wa pe o le ngoa la vale
tulo wa foi ke lo sua fare sua faka uso o fa kusa e wala ngai le ase si na ule usanga tulo foi le fai wa le foi wa a fa tai le fionga ya no pesoli ai ia le foi wa se e mai le fola sa e foi lo fionga ia e pe atala noa foi le kulanga o le ma e o le alu le ia tama fa na i la iti ma tala vo e pe tau ta walo sua fa a o ta ia le tulanga le o le wa ono le taimi o le foi wa mai tawina lo ai filo e mese o le au nanga wa faasafua i alo matama whanau la iti tupu ai. Ia e le ngata o le amio matulanga e savali le leiai. Ina ia tau le aio le maola tūsini le nei soifuanga. Whiona e whalau tele le charity le alobo fionga. O le ai matenga lua whaatasi masi o to lua o lo maa ngare lua e whaia le mapol kalame o le David Tour Leaders. O le David Tour Leaders lao o tamiti a onga o le ai referrals pe e o mai ia le aonga e mai e whaakoleni o le polo kalame la e le o se tūlanga whaapea e ui o lea e whaonga ia le fusu ma tuinga polo kui ma isi mea e whai le fusu i koleninga ai le o se mea whaapea e o ai lima ngau le fusu le aonga hele ai la e ba mea o te whai ai tamaiti e waku manga a saul fa ya nga bo ma ko ta o mai o la ya bo alu fa e fusu da o nga fa nga me ya vai lo ke la ku so e va le yo ora como ko i so e va le yo o le me pito sili po kana me le ele o le fusu a o la wa mio ia discipline no ele você meu ia ele mele le la fusu le la wa mio ale mele le la fusu ala nga la wa mio e o ki ako pero le me sili la na po kana mele values o me ia ta fai ma tua ya o la to fana ia wa ele senga me fo ile ia wa le fusu ale fo e ta fai ya o kri ia ko lengi ale o fiu ko lengi fa ku se le se ko urunga o lima ko urunga o lima ai le kai uska ai alu ro ka ngo ni se ni o la fusu fo sa ro fa mai sa o la te ro fa mai le lia ko urunga o lima e ki le fa pela bo le ka ngo ai ka ai na ia me ko kiam a wala ni sta ngata lai fai wala yo na fa long tari e pe wala me e fa po kala me le o me le ia se nga o tulanga i matau fai e fai tomaiti ma me la tom fai la tomatu wala se matu ma san fa nau ni me le tar fe ngai man ba u vale ma ko manga o le ia me la to fa na mana ia me se o le ngo o le te apo ina le ngo lo a le lo proclame me show for tua David Tour's leadership le ngai tasi le vai ngai lek ma pa uai ma lape ai tele tatou tangata Pasifika o le mele ta o le leadership por te inga fa foi ina o le anga mo ka ko nga o Sofia e makangi o le oranga sa e ngare va o le leadership ai fa tai le tapu ena fo yo nei alo ma fa na o le tunu e wai ai o le foi menan o fa longo ia so ia fa mai ai ka se singa re ka ku i fa ina le pe le au tai lo le fia i ai o ke ro fa sanga i o ete yo ina le maulo te yo pe ia le tala o tamai e te i tūlanga mena tupu. E tanga le misa e sa le fusu. E whai ngai whaahali au la ngona ma a sa le o lima ma vai. E peo le mea whaahali au mangaku wa umang whaahali au o mawe kone fia. A le angala me whaahali mangaku whaahali malu lima man ma vai. E li mangai ala. Fasile a kwar vai liu o te le sta po kala me o se temi ai temi tele to mana te fio mai o ia se so fio o vale ku ya o ele ise mea fo ile le la tala vai o le wa mawa va no te engage the community ese me temi o ele mai ai ko ki anga o lo fa ya o nga ma trainees ma management ma me ar kai mila nge o tele o temi o ia se so ka vai wa ka u ia le lo so ni o te alofa e o ka kuia e kolo ai lalo ko tolo ai lalo ia lo to mo lalo anga mo lalo fai fa le tangata e wa ka lalo ka mame ke wa e alofa i tangata alofa fo tangata e to mai ko ia afu fo e mal pa mo te tu lo ai ka fo tangaka e ke e po la lo so vale talanga le fale vol me masini sa vale vale mo sa ai sa vale ko fo mai wanga go so mai
Au ngai ko so mai le lo se mea. E pe ole foi tuanga le na ole ai le fai ngalo e ta ona yo matua. Alu lalo. Alu lalo. Atonu ole mera foi la ala ina mana ia lo vai e tangata. Alu ai lalo. Ya afia fusu ya ku pokut. O e sa no vai nga leo e leo na vatu lo fa fasil. A o yesi tai me foi le o te lo lang o mena le tau lunga tu ila utala na tu e fai. A o va ai le ki vi matulanga uma ma vai nga te vai ai lo pulu la foi le ki kilo mai. O le matua mama o lo ka mai fau mo ka fia. Ma lo ka fia. A le o ta no mai tau foi mai se o vai nga o te tau muli o vai foi lo. E ia ilo nganga fa mawalalo na loto mawalalo nga malu e totonu mai le tangata te le te ferwa I malo fionga ai pe o la fa visili wala no to fa ya tu au fa funga na tu I ha unga le langa fo ile o ise kai mi me sera no wala fo ile fa o se po se ele o te vetua le kama fo ile pe ka lu ia ku o ai ke o ise te mi fa penga o ku Kele kai mi Kele kai me tu fa pena ia pe o tu langa fa pena ia ko fo ia ma ta Então foi for fa fitau ia wa ka kire lo fo ita ia po la me wa le fi la tangata wa le ka kire sa o ke miuma mali ai pe o le mela na ia tia e fa mo fo ia mo fo ngo matua kai me ka ika I tu langa fa pena ia wa e fa ngo fia lo ka fa ali o mela ke fi ia ka valea o masare vai ka valea boi matua ka valea boi samo ia vai na e o la che valea se me la te ka ru mai se vai le ka valea boi samo e pe o manatu wala la gonda na ma lo fa vitai o la u je lo wala ma fai o la fa visili lo fionga fo muina o le talonga le sa fe ngai mo o le telo tau sanga o mai le so o le wa ve o se fo tu mo faia onga o le talonga e fa nga ye lo aggressive le fi le pe keika loto ita fo ile ai antu mai lo fa loto I fa le ainga e se va nga ka fike nga ye le va nga le me so la wa fa unga I tono le fa le fa nga ile fa to fa la inga e se pele ai wo matua umanga ka manga ya oe le eso le ika de maya ma fa foi no fa no to ifali atonu a fa pe tau va fa ngofie ia o tala tusi sa o kala kiki sa o ka fa me fa ka mai ya o le o ta matua o kam fa ya e fa me fa tanga ta matua e fa pe la ya wa la malfili ta mi o le ka fo ya me ele fa nga ka o le tūlanga na ia tau ua fua I mai ele koe tau ta alonga le fusu ua mawhai ona soangi hot fusu ia tau pe o whai akula ele usa o le winga ala tala a wha pe ise kai miho ile le whai ise kala saka a te fia o ta mawhau faura ia po le hasa mea a wha pe alai tonu le maia o ka le vea I le huk pe ka bela ap kaki pika ke alu iai pika ke maro lomo kilo mo ka alo o ka mingo I o kusa wo ma me le tu me ko kia e ma fau le a me to sili ala na le o le manava o le in and out ma kusa ma fa kusa o le manava to tonu manava I fafo e ma wele ma fafo ngale le e wa le mela ka ikaro so e wa poloka wa black me ka malo black and white me mela nga le manava to tonu Mana vai fafo. Ole ana mama orga kare. Ale mama. Ma kuai fedea le isku ora le maga bangamba. Pa wala me le sona ro male me. Kusai uma ela brief in my brief. Ara woso ala mai. Ko vai fa ko fala uri ngala. Soy fua. Oh no, the time me to a man, the time me muli le ole a fio mai ole a tele o time me longo ta programa le ni tu sanga ai manatu. Ba tu le no nei so no fai. Ia ole ta fa ma vai ka ke ese fa kas ile ye ke le ko muri nga oi. Ke folo ko foi mo la ta e vale ne yaso. Ai va tu le no de lo fio.
After Asiata, Multuna Mayonea, Vano Tau, and Fayon Tata, Noah, Fonga 4 years. No, Samuel Pele, I love you very much. Manuia, Yafufang, and Yaso, Laulen Maritoa, you're the man. Malo whawhetai. Ia, lena Samoa. Ma porokalame le nao le ia so awana ingalo e o le tātou whaatalanuanga ma le sunga le lau le mali tua peo na masani ai. O te manatu o le alo loma mo le aso antai o manatu o fori saunuanga rako inga. A misi a ie le asoruru o le astofi ai o lea ua so o le fau ma le fau o lea ua no foia le no fo tavita e le feonga le fau mui nanto ale tai David Tua aka Terminator Tua, the Tua Man. Tautai A'e le nā ma BluTV e le nei vanga le aso pa soi foia ma ia manuia. Tau tua ma le au nanga mo tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lau ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lau tapan. Apa itu yang vai pa ulusa? Awalnya telepon, matu te siapa lah yang voice mau lau tapan. Molo no posibilidad. Mua, tapi lau tak vale pe out. Mua, tapi lau telefon ni time me out ina lau tapan. Mal vai ngamul. Mana tua fo e matua i whasa aina lo tau maftapa ai no fuanga whapeni. Mata Samoa, ole mata mo Samoa. Mato te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.